እፎይ ሆይ አንስቶ ማንበብ ለመላው ህዝበ ክርስቲያንና ሙስሊሞቹ ራሳቸው አያውቁትም የጉዳቸው ሲያወጣ እፎይን ለምን አነበብክ ማለት ነው የሚቀለው ወይስ መሐመድ ለምን ጠባ ብሎ መጠይቅ ነው የሚቀለው? ጋይስ እስኪ ስለዚህ ነገር እየተነጋገር ሰገሎ ዲናኬና ሲሰከሮ እንጉጫጂ ለገድርብ ኢምባባኑ ጋሪያ ኦሉታሊ ገሎንገላ ሲሰገሎ ዲናኬና ሲሰከሮ ገዛ ሰዎቻቸው ተፈጽሟል። فأتتني أمي أم رمان أديا أم رمان أشمام اسكولعتنا تصاوتكم كله مسياتني فأتيتها لا أدري ما تدري ما تريد انت أدري ياتني مسياتني حفظنا بلد أدي مسيات فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار أبتاه دقلوا بلاتني لا وإني لأنهج حتى سكن هنا بالكم مسيسا بدي كس يراء أزهلاتني لا طيب ثم أخذت شيئا من ماء أس والله الحارق زي فجركو يدلي مرعاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسا مرعات يا انت يزق برابانا مرعات قصر براطور مش عارف قليلا نكاري وحمسة شبعة شحنة أفئ والله انت يلا فيتكم أدي سوياتني أبتاخ تقدوا بلاتني بحراي ما يمسيها نزق حسبها بلا نزق إيدي درزرزها بلا حسيبها مكياج كوي مكياجنا أم روماني زي نزق إيدي حسيبها نزق حسيبها نزق شعري كم قلقرا تايبالا بلاتو فدفعتني إلى نساء أنا استنير نقول لك أتواء انتان دفعتني إلى نساء فأصلحنا من شأني مشيت أنا خداني قال ما لقينا له طيرنا له قال ما تايبهل نعم فلم يرع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتني إليه النساء لا بلا نبيتني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيناني تبل وهي يومئذ عمرها 9 سنوات ولعبها معها إيش يعني لعبها معها بامبولا متساوتي قال ملي حويفة قلعة حويفان كلا اللي أتينا أنا والرسول صلى الله عليه وسلم تصور 9 سنوات أتود 5 سنة عامة سنحة كيف تشعر بهذا؟ طيب وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها ثم أقبلت أمي بي تقودني ثم دأت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على سريره في بيتنا وعنده رجال ونساء أو سيادته بشعور أو دات سقوطا مستنيرا المهم أتيتني الرسول صلى الله عليه وسلم على كوفي لهم سنحهم الله فاحتبستني أبدأ حزات الناس قابتهم سقوط زواتسو في حجرتي نعم ثم قالت هؤلاء هذه أهلك يا رسول الله على طولي أهلك إلى نبي الرسول صلى الله عليه وسلم أتيتني يعني الزواج تم الزواج بهذا الشكل طيب فراتب الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء قالت عائشة وبنابي إيش أنا بنابي جميع من المال تراخبنا خلاص بذكر وسنتك وحسبك منهم في جرائم حربهم فدع عنك أوهام الضلالة وانتبه ورابط على منهاج ذكر وسنتك وحسبك منهم في جرائم حربهم فدع عنك أوهام الضلالة وانتبه ورابط على منهاج ذكر وسنتك. Federal agencies to reduce their operations to the bare minimum has taken on publicly funded broadcasters, signing an executive order aimed at the U.S. Agency for Global Media, which houses Voice of America and other radio stations. On Saturday, former news anchor Carrie Lake, Trump's senior advisor to the agency, posted on X that employees should check their email. That coincided with notices going out placing Voice of America staff on paid administrative leave. Reporters Without Borders says that the Trump administration's decision is the latest abandonment of the US's historic role in championing press freedom. If America steps away from a free press and abandons all the outlets that were broadcasting abroad, we will see the increase, which we're already seeing on social media, of propaganda. And America's geopolitical enemies are just waiting for that. This is the biggest present Donald Trump could ever give to Vladimir Putin.
Voice of America is an international media broadcaster that operates in more than 40 languages. The Agency for Global Media also funds Radio Free Europe, Radio Liberty, and Radio Free Asia. The reductions are especially provocative because the agency is independent, chartered by Congress, which passed a law in 2020 limiting the power of the agency's presidentially appointed executives. Washington, D.C. በስ አሽቀባበጥ አይነት አለው ለልጁ የሚወልድለት ለሰ በዛ ደረጃ ሲያሽቀብጥ አይቼው አላውቅም። እመቤቴ ምስክሬ በስ አሽቀባበጥ አይነት አለው ለልጁ የሚወልድለት ሁላ ነው የሚመስል። ለምን አትወልድለትም? እሺ እኔ በጣም ማከብረ ልጅ ነበርኩ። ያንተን ለማየት የት ድረስ መጥቼ ነበር። አቢያነስኩኝ ከሪኖ አንተን ለማየት መጥቻለሁ። ሰፖርት አድርጌያለሁ። በዚህ ደረጃ ታሽቃብጣለህ ብዬ ግን አላሰብኩም። you should not ለምን እሱ ልጅ አይናገርም? ኢብራሂም ያልከው ልጅ ሲናገር ሰምተነው እናውቃለን። ኦርቶዶክስን በዛ ደረጃ እንደሚወድ ሲናገር ሰምተነው እናውቃለን። ኔም ዋን ፐርሰን ኦርቶዶክስን በዚህ ደረጃ ወዳለሁ ብሎ የሙስሊም ልጆች ሲናገሩ ሰምተን እናውቃለን። I never heard of it። ያከብሩናል፣ ይወዱናል የሚል እምነት የለኝም። እኔ 17 ኮሌጅ ጀምሮ አብረን ያለን ምን ያለን በጣም ወደው ስለ እስልምና በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ የነሱ ኡስታዝ እንደዛ አይናገሩ። አክብሩ ነው የሚለው። የሰው ሃይማኖት አክብር ነው ቁርአን የሚላቸው፣ ውደድ አይልም። ስለዚህ መከባበሩን ነው የፈለግነው። መከባበሩ ከምንም በላይ ጥሩ ነው። እኔ ብትወደኝ ባትወደኝ መከባበር የሚባለው ነገር ላይ ማድረግ ጥሩ ነው እና እሸቱ ያረከው ነገር የመጨረሻ የአሽቃባሽ ጥግ ሆነ ሳይ ወረድክብኝ። የመጨረሻ ዱቄት ሆንክብኝ። አንድ ቀን ያንተ ጓደኛ ስለ አንተ ሲመሰክር ሰምተነው አናውቅም። አንድ ቀን ያንተ ጀለስ እና ይደብራል። መከባበር እወዳለሁ። በሙስሊምና ክርስቲያን ይከባበር መከባበርም አለበት። የኦርቶዶክስ ግን እንደ ኦርቶዶክስ አሰዳቢ፣ አዋራጅ፣ አሽቃባጭ አይቻላል። ስታበኝ አለ እንጂ ለመወደድ አሁን ኦርቶዶክስ ሆኖ ከኦርቶዶክስ እንኳን አደረሳችሁ ከሚል ፈጣሪ ምስክሬ ለእስልምና ኢድ ሙባረክ የሚለው ይበዛል። ለመታወቅ ልብሱን ለብሰውት ኢድ ሙባረክ ለማለት የሚያሽቃብጠው ኦርቶዶክስ ይበዛል። በጣም አሽቃባጭ እንደ ኦርቶዶክስ አታመጣ። ባለ ኮከብ ባለ 7 ኮከብ አሽቃባጭ ለመወደድ ማረግ አላረግም። እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ።